4 je dana trajalo rođendansko slavlje City centra. Brojne kulinarske radionice s ponajboljim kuharima domaće scene, druženje s poznatim osobama i velika humanitarna akcija Daj 5 za ružičasti svijet privukle su čak 300.000 posjetitelja. Na proslavi je bila i naša ekipa koja vam otkriva što se kuhalo i komu se pomagalo. Već tradicionalno jedan vikend u listopadu rezerviran je za veliku rođendansku proslavu City centra. Posebno su bile zanimljive kulinarske radionice, a više nema opravdanja za one koji kažu da ne znaju kuhati. To je metoda pokušaja i promašaja. Radite, uzmete recept, nađete kvalitetan, dugi recept, kupite knjige u kojoj su objašnjene metode i tehnike, a ne samo recepture slijepo. Meni su prve palačinke završile u smeću, da ne kažem da treba stvarno početi sa jednostavnim stvarima. Možda neki mafini, ali ne muffin mix, nego mafini, pravi, onak miješati jaja, šećer, maslac i sve. No Ricardo Luque je što kulinarskim, što pjevačkim umijećem osvojio srca svih prisutnih, te nam je otkrio čaroliju karipske kuhinje uz neodoljive začine i mirise. Kad se kuha, to je isto kada, ne znam, to isto, zato mora se imati inspiracija, mora se imati neke određene, ne znam, raspoloženje i tako dalje. I na taj način isto se toga to opušta. No kad se pretjera u jelu i piću, slijedi detoks, a Mario Valentić pravi je stručnjak po tom pitanju. Provoditi ga treba jednom na godinu, a dovoljna su 3 tjedna kako bi se usvojile zdrave navike. Mlijeko i mliječne proizvode, crveno meso eliminirati slatko, rafinirane šećere, eliminirati alkohol i natrpati prehranu sa listnatim, zelenim. A kao i svih proteklih 11 godina, City je organizirao i humanitarnu akciju kojoj su se odazvali brojni poznati. I ove godine prikupljamo sredstva za udrugu Europa Dona Hrvatska i sav tako prikupljeni iznos ćemo na kraju ovog vikenda donirati za kupnju aparata za intraoperativno zračenje žena koje boluju od raka dojke. 175.000 kuna najljepša je rođendanska čestitka koja mnogim oboljelim ženama život znači.